Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu, adangana mbishirani khair, malenka undumlio, arumazin sana za dunia. Watukufu siku leo nutifanya taratibu ninji haruma mada ndaru ikaonga mabunguni zibira haraka kama event kama jonji ambabe kesto ya razida ninji ambabe wanrolo yao ni shele Zimbabwe na makauno ni shamwana ma ikao yo ye activist yorongo abantu yahonesa ukano kwa jana usikwa juzi hahundu mndu bese akaza mtabishe sababu le makauli kao do ya rongo wao harumaze intervasozino wengi mjo tsanga mbabe harumaze fikira zangu usue masuala yo mara watukufu ngafikiru kana kesto ya razida inu paro yamba ya ukana singar joka na ishikumurisha hatu si karjurenga decision hazila mwanadamu yaziona ukangu zanzo shamranzara mwako tsirangu ya eleo kwa wanadamu hamangu wa uradhi ngemru ya kubali yabe zengo zinunga mzanzo ukanaziru paro zamba si uzabarangu hale sha wanadamu wenji wakauriwa ni kabise vanu kasiwa shashimaha unsujua kamda zemwangali yerwenesa kana nukuza uwatwani ya wanu wakautende harumwa insi kar aminio kana izo zifu hale kana ngido shiamba vile jimbo la Tsaweni la muhadasani abo kana esirende si wambude ribeho kia kama aminu kana eswala yo ronji wejuao sha jumki sha washashi tena kwa tuijua kana bakamze wa hatu adoba swadiki ikao lideri ikao hakarmu mbude yazali hanamu mjimtukufu wa Tsaweni yakahuanziwa basi makati ya Said Muhammadi umri akamanzani wahe shaka utafautisha uwania wanansi no wanzani wahe na Said Muhammadi bakati ya Said Muhammadi basi haro haparo ambude hatende kabukaja kaulala shabo hatende wende hata haya mizinga iremwa ilado bale jimbo la Kahuja ya ukanesi rinadeje si wambude ribe hwao kia ukana wanwaka wale ukana ranzibala kabaja buha watwania kabaja mndu yokana shindambe nongo wanruwa mdunge yabori juo kana zinupi ya numa swali wandoko dunga maswila rijarazida heni decision ya kawirenga mmono kana ensumuni baraka yamba wanzo yende harumweze vote yende mruwa mwandu handani ya hea yabaye tretre yeja ya mdea yabori kahwelewa yokana zenungo ya kabizamba zila pia kabijaka ukweli vala sha waka reserve au nrongo ya kauzitsa yabori tsinuga koladi mwaba richarudombo kana ibanu razida jau banu razida sisi banu razida heza izo nuko zilinda aboraha paske ziri kauziona garijua wa shikumurisha hatu nemna rudunga nao garijua nemna siasa yinu sangarambu wao karona nuko zinjika umwanio hunu baadhi ya mavamana kwa tsuwa nia wanaansi shazinu maswali ya hao na namne kaungwa nzo pouvoir yabujumkinisha kauno kakabatsibo bira wonokaya kairia jambe jao aluri kwa wanadamu pia au wanadamu wakakontrol ya hae wenji wa hao wakaurambua banu yanziwa waswili wenge yusi luga koladi mwele wanwa jaire mahi kendugo rijuao ukabora ha gabo wasaya wajonda maudu wabe garukubalo nugo fulani ya yusi luga ukarijire kiramba banu garuda mavoti tishia banzi ya madhamani wakawende sokana si kairi mrala lo hao nomra tsende harumaze voti ebanze biyo za hendwa mahamfukari ya kamili wadu wakaba nuwaide alimamu azali wamba jao eabo emaranya wahundu faida henry arumazila bwana zahanyu wahundu faida henry nusulo kangari kusulo wake baya arumensi shabana haina rukuzu ntipi ya watoha solisio haina rukuzu ntipi ya kabana umani utsohisa yoka mwanadamu yetu juu yeshi hakarumumani hata dena mru abo hisa suwa imrola yafe hapo bwa solution riniki wankili abo haina rogozo tipia geladimo bake solution mana mswaminu kana inde namna yo kana ridungane rikeba na bega rwano siasa rede hata bamvi wanu njilana mwanambe na mwanamsha wandwede zana no javane ni mrambo kana bamidu jo siasa wala hebanu yala pise wala beja msuo na kangara stafidon barongo desokana boka sivanu eni mru ya jajo nese ade mwanyanya zise upande huo kamjunjia armwa emadia mwiso Jaska neno nesukana mimi amwezi fikira zangu
walio mimi mwana mkomori kawo mujitolea tijaba tsirongo ngamjukana nzi yaziba nsi nyangu yuka dunia yapa saka batsimranzo bwe matsone moya yajao yako johamba ngaba ono amazinrongo panuri hunru panumruge jao gotari wala zimruna mzae wala zimruna mwana mshwae wade mru watumduze nguo aloro kikabati mwanadamu ya Sofia ikati mtume sallallahu alaihi wasallam au kama tijuko jembe bano yambe we jao ikebala kati jao weke mimi ngamutukandani njo pande ono nzugana uwanru ambao kana van leo razida hamba kana jao arenge desizo kakatsamwe frokome leo ngondo akensi wambe jao yabo rireje harumwa ila namne kwa mwanadamu helokana yala malidori wakawansi juu walawa basi tukatoa kensa wa Facebook yewo ye faida dai yokaleo dujarazida weyamba guroho wanredi wakensi wafanye conference wakensi wamdhalilishe wambe jao warongowe waremwa kotsina la journalist wanruazi mpango endeza yabo solution yoda yabo nyinyi elimu mwanao bwana ngamtsunguana mamara yajao nyiwandu mjao ensi bantu ya hanyu mrumisha armensi mdhuku mkomea babi mli ngamjuwaze taratibu za usaidia ensi ya hatu bantu ya hanyu shaka mtuanza mjitole kamtuanza mfaizi taratibu yabunga manzori kensi banu henu siku wanroja kensi banu wadolani dola pisana no rejezensi lingoni no pensi sheo balwe kale ngabo wandu wamba ukana bonze yabo emuwaida ula katsu katsina faida ya hunrao haungudungwa mbio bano lazima dungwa mbio ka bantu ya hanyunyi madhamana mrumisha armensi ila kamtsine mahaba hensi ngamdomwe pensi atu shobonze yabole wekala lewali mama zalende ngudungwa bonze yabona nanyi nsijofikiru kana maudungu joroha mrengezi mwende madoni kiwa shewobonze na jauna jao okaye ze siri za hensi haila namne kao mkwanza puvari mkwanza mrume mkata yari salam zuki wangu mtukufu mtukarajani mkata yari riparwa naibu rife no mrengezi nyezi mkabati side namna hiyo alafu rijaba sani garonao ze problemu zirijiri yao yokaruka tujua ngonda hubi ya opposition etambali ya hamana amfi karutujua banu leo gasi wanuhirini yetoma yabo ntiju ya ukaya weyulio wenguroho yabo juka huja ani wanduka ne toma ya madhama na roho nao hatartibu za usede maisha hatartibu za isha ushayensi etoma ya yo ichaifu karitina toma ya basayinu shadokaya baka sibanu bangano ulahe ambe chao sionga rugo dwarmaze voti kartujwa ngasandro ndini kartujwa nyinga nyandu ndini kartujwa ngampanga wazin ndini okaka mjafanya hazingine maraya kamjenja mumijini mwaonela wanadamu waishio kamjabala tartibu njema kamjafanya tartibu yo kamkebazimane maraya hawanzani na msedilano na tartibu zokana babuwa aminifu shamfa tartibu zokana mdozi hano jamwetoa na rongo muonesa jao rijundu abasainu kartujwa wanadamu ndini yabo nguna hifadhi yulio wakawo yulio ni samjoja mumreme banu haroha hezen tsafu ndize tartibu za bangi ya madhamane kaundo alo banu wambongo arema muhe daula kama amiruka kamno shida mwasulisha sila mbaba hanu yodu ziroli wa banu ruonao na wanduwenji wonao hamba banu kaha tsoro haba kairia tsoro haba bale ruko tsindiyo ya ruko tsindiyo kana kaha tsoro haba eheye wanu walio madhamana wamba kwa sikina wensi wambensa nugo wajango jao engo wanadamu hindri notsa wana batsambela na jafi wakabanu ware memwa nyamu nyibaraka yeye waya bamroho mtsana nsuro hamasihu nijibanu mtsana hende mumdeya wanyi mumdeya abaha kaptsona abaha banu munyibaraka jodo mangaliani ujujusema chodo mangaliani jao wakaisoliswa hensi zetabuzilo haruma hensi zehena problemu hensi pia ngamuijuwao kanyido wandu mafanya siasa bansiju maheshima nsiju mjwa wensi ya hatu mjwa banu bobira shawetsi ndama activisti na jandrongo wao banu ijokale wetsono rongo mbinga mzambo au tsono rongo njema mzambo wenge abo hanza mbrianele wandondo dokana armu pande huo doka upande huo riparo zamba yokana wanadamu wanu ambao kakwa nayo darma vote kamda jedi ngoni banga ngabo wandu mjonya miza 2024 tsainu 2024 tsoi haja garona wanyamizao garona ambao jao
ibunga baba sayinu kartujua solution da hivi shanga rujukana harimo msajaja mbuka shilunda solution maana unu msajaja ndo atilo haromwandu uko go control mu daula msajaja mbuka tushindwe elewa ebanu lekala lewamba kwa twenda yabo litoze tabu eka wamba ngo edao ebanu watoze tabu ebanu mipango hindini bali na majindi wakatendeza ndo yema udunga rujukunda faida ndira wanadamu wanu msajaja wenge umwiso haiza ngozindo kana rikasirukana ngabwajunya miza maudu bwe javoti 2024 ngabwajohenda ngabwajunya miza ngabwajura kwa tujongo ndahubi sazenuzija upande huo sikandane shele Zimbabwe oka upande huo tiparo uja wenge kangabwambo ndamwende ngabwambo bitsende ngabwambo jao mimi nsuono kesolution yabo shayo andu atsahao de faida hemarahia holiho nyima dhamana mwakabanu mwareme muhaidaula ye faida hindrini mahamfukare ya kamili emaraia wayahundra haruma ila mbana mwendanio atampakadava harumbo mungu kama benzi harumaze interface mjuko zifanya mjemro neseze faida rahundra hawetwa maya faida rujuka wihundra haruma mahamfukare kao mwendeniyo mjaba sayinu mtabalia jamfi watukufu gamjombabi haruma yekesto inu wanrambao kanara rugo ulwa yao vanule ho amino kana imwana mkomwe rabahabu matso rashiarabu rashingereza rashizungu lugha zinji na elimu inji na ustarabu mwinji irijoka wakati rulonuga san 2023 kana 2024 yawe mkomori yakaweshi hali haramo mji wa hahe hawila namna rakarmo mji hatu yotinde namna rijo rili yabaha ukahali mreda nela wabanu tsedekoni siwone hani mrubalabo masihu yeto nambia kakabo mjeni choi sinjapo msirujutsi swali au tsikatsi bangoni minao yehulanda yebarizanda yehurende wandrenge bala tsurubanu tsilala tsilimba hindu atabutasi tijo hatse zangu haila amani no usalama no mdungano na ulungazi jarakanu na ulokomori rakanu rija basanga mona ukaizo kabatimra jo subuti yaone mrumjini ya bensondere doda honi hata utsomone sokana susu alama no tsorde bakabatimra jo subuti yabo gamaminu kana serikali yekadobirili yadahola mru hata hunu riju harumwe miji haturi parasukana lejeshi la hatu lokalibiri ya mraya lokadolibirili ya mji lokadobirili ya mrudaho sisi wa sirika sekuritar mwe miji hatu rija basangarona wa ezijiriyo juzibansi to mfano yokangasina mwanyasi umjini hatu tanda mjini yala waende yala lebo masiuri karmasane na daka 20 hala wahondo ndani hahe enda parsa mru habala gari hahimisa hizani harumwenzia yokayabire yendo ndani hahe imruola boya wende manadamu wala jao haro haji tano nyawa ulagu mraproshe hamtsengele hamengo nonda hamba mimi kama ndani hangu undu mndani hatu esho ndi wabali ya numaji mnabito mtiti mwananya suwa mbali banika majionino wala renge maji hamnika nguno wea sahano yamnika wele bido abazabarulo mharadami abechujuka mharadami za jirindri hamsukuma bala kazamru hicho mwanya sola shemeza nanengariwa kabati mru ya shida wasuli bala hashidu tartibu hamputsu atanambuhala shati hajobanu rakaya ajarambia siso henda bala karjam Paris yabo yodhamana yando yodhamana ya hatu siwa kazi ukana siwa kazi rikansi ya serikali rikansi hana mji rikansi hanwa baba kojo baba haranzori bali ya mwendo wa nyumeni yokana haina wanru wakena lameri arumomi amwa yensi ya hao leonga si hao rongo hamadi zo zijiri yabolewe kama udu wende wa sapulosha itwa sinalo musirikali shamjola ume serikali ya mji nandu ana mji hawanru wa baba hawila lameri ilo bala yokeladi murike na security warambuokana hali yeitsandra ya hale tindea baha yokabaka rensho sina wanru wenji iladimwe la meri haina mjeni ujoka ngunge hula wakena kart wajue emkwen shoda honi hando yawesa hiyo haini ujone hamasi wajujwa ka wa mjeni fulani rensho sina hono mjini yau kamala ni fulani kama udu wanjia mjeni mrajinaru masane za masihu shangwa jujwa umuzi saka engondo hando wakaweti mruma banu wakwenshi banu wamtunde yedwe banu endawo yareje yabo aminukana yaburi bunguza ulamrano hitwa yokawanruolwa yao ngugu parso holo hafurzo plage
mrungu parso haulwa hafurizwa mahuran izo pia hindida kwa tsubu release rilono wana wazoedele koli wana wa mahamisano mahasita wajitoa ujabala mikoba dunga na group wendele koli wanzo washilie pare wao wareje umana honi hao izo pia ngabola meria wana wanru waboma dhamana leungari wanao kana enimranzonde alole umijiri hatu ngondo yabo hende hanzi ya kamimi ngamanzo lole dati fulani guni kwe dati nela meri halibiba pesa baada halibiba pesa ela meri ya mgwarega wema pesa si wasasu juzisa ebane la meri ema pesa mimi natoa na rufulani wato na rtomano ro alola unumwa haruma mji wa roka ujunda haruma rumengo miraru walola hani mratoa 20 mathalan dizo akatoa ili ya reserve sikuwa ya jafa ya mashuhudi ema pesa wendenda izo rugo za lazima sisi wasiri zidai haruma mji ka ebane la meri uloban rilona plage mathalan kabatsone plage shasirilona plage rilona jao ritooma pesa mrenda afanye shughuli ya unika mapesa ebane faida runda wende rilwalo hitwa raziora kado raro waroka ruma majilisi magari 10 na maili hobolaze bateri iweri kaya abo wanwa juu haini kutoshemeza legari langu lengo bateri ela meringo yabo shango ndware ngo ndwararu waje wahimo pareni warwa bitsa magari nabo yo dhamana hao yokana waundrawe mapesala wahundenzia zoka wasaidio wana wendole koli wasaidio wana wendu misiri no maharibi wasaidi wafai tartibu kana haina msihiri kori juu hariparsa kama misiri hatu haina maharibi lazima mwana yendu msirini wajojo wabirilo wana wendo msirini wala msirini waone senzi onda mohao o wana wala wale koli wawabite pare waone senzi zoka onde mohao wabirilie uo mji wake amani shale unga siabo garko sina wandu wafanyo hazama la mbere garono wajeni wanjia waru hao walao plage wanjo mjini wafusha hula wende hula kabatu tundi yawele wakarijari shamri ulaya walio alama dhamane kaundo ambongo aribirili yao lazima ruwatsegele rombo kana ezo mananyo ndi zirukuzunga sinjirio simonesa mfano wahema nyasa male duka la hewa majipse walu tsandra bala ko bavuni ngabala humedi msedie kasina manyasi mzuani ubirule maduka yao juzibanu hakaya sana neza masiho gasina manyasi kao hadwensho mjini shaba katsone washimwali ngambisha ukana hava kilo teajiba hamafura habala shononde hatsengale mru manyasi akaurama hiyo abona umenasata wala tawo sinojo kampasha hiswa izo pia hende hate mwanyama ela meri awambia wasiziduku wakansi yabo zirukuzunga jiri yebanu baudu karisha kanga baudu kallo yabo magardo walo bala pulo sitso leo mwana halo plage bala ngabiro nansi yaba jaholwa leo rizubilo mwana mala hone haturulwa juze manyasa kanzadia le hunda le fujari lo la himana shononde la kanzani muo hinzaniho yarenga kashine abaya yehunu yarenga etriko haba ematso uyatushida mrambo atampaka da bacha mrambo ka lagosto la mwana damu yezo pia ela merim katsije banu karjambe sirikali kwa sina fumvu gona fumvu okanijo parisi wala dimende ho kumlar simonenso abini gela dimuzila hani ila security generali wakengo niyongo ibirliao shawala na rongo kawo kwa ibirliao la reshio sisi ngasimabamana nsu aminukada leo ela merisu kwa lazima ikabala mazefu mjiri kabala ba kamsuma bali mfano za hewa avujujiri yabo suzino ngabamba yali jujiri yabo tsiyaleo ngamjomba tsimambiani owenyi wana mbiyatsi ziyeshi walo yabo kana wavuza hao wenda wata wahutsanyi harume tsandaya apartire tsanda mjino wenda hahaya watsanga wafanya bweya yabo ili zemfi zirwende tsanganya habala welo wana fatiti kangozulu walo zimbasendo walowe wanzwara ngeriti kwa sasa wende bala wakana bala hao mmono kata wawana kasina mahamira rumine mtsosheleya kamwanyasi washimaguju yabwa lo barini ni wanyasi wetsandaya asibabu deze wavu hizo wanuwaje wajitenge wabua warenge wakaza wavu yao yao ani wakaza lebo yala hao ili wadoreje ibalao tipia wanu abangwa baloze wavu wanu wa magujungu baloze wavu watsengelea yabo ende wari warengeze fiza hao na bwezu lazinga zimenyao langa hata egarde ko tungwambie okada ze wavuzila ekazi njia amwezelis za hezemeli kaundwa balawe gasho jahula ani zede hata zemelizi njamwa problemu ifuha hawire mena magaya hula ya ngasira mudamu inji kartundra mfi ya hulanga gomenye hao zendanje zokwa zijua hata waone sokana kwa tujua maana hili ni waboho wanroze wavu wabuhama kama nao cha wazirenge warudwa warejeza izo pia ngora kwa lazima urishemeze irihime irijukana si warureshi warumwe miji hatu si wanru lazima urisekurize ya amani ne miji hatu
shari polisa zenunguzonga zijendao gasina uhara zensuizo mraka ulala kajaka kama kini mimi yani sana sho mwango wadia kamtsojwa tsikansi na ponje yabo ladhima ngomanda zinu haboro nao kala hainu sikungale shumru olwaya olala tsiwa ola holwaya hafurizwa hula ngabo hata wa profiteo mara yaja uwezi yani wa wanu gazi yawa serikali na kera de miji hatu zela merine mazefa mji renge mbabe za dhamana za hatu uswe namna humdungano ba umdungano waba hakoti hamadu mdungano wa hali ukahale timambiani izo ngumzijuwao mjeni enda mahala hakaurengwele lazima abango ndo mjini kawati mruto manani haila confiance umavu confiance yokango chota mroda honi suwa urenge mrumsha suwa urenge mwanamsho suwa urenge shonondanza wowani wanruwa ziyaza ngo izuzu nzipia ngari shoshimanga baladhima holionga na shoshimanga na rifa tartibu ya usekurize ila namna ya himiji ya hatu mafikiri kwa pande huo si ubiri hoda na timis si ono mwanama ya uneso kanari juzi haparisa mrubese honziani hakaza muwe kasibabu video ya zito wao mimi si parode savano yukana banze video zinu banu hoka leo mrungu deziwa shazinu hatwari yuka waona au kutsuwa juwa narkera derudo bimisema kaulwe hatu narkera de kamrungu rongo batikana wana masalam mwana mtukufu na serswali tikana na wana mawenji na kabirana nao baadhi hao ngabo na parsa moroni ngabo walo mjini heni mrungu tsono sa direct ya ireserve ya yehanti bahadeziwa ba mji wao udeziwa na regeze hadari za hatu rujoka horongo wabanu insirongo nyangu hokamdaje banarongo yatushe mru hawe yatushe mji insirongo nyangu ngaba jokubali leo ngarjoka banumru arifanya ku material laze ya rede wa ruashe ya rede wa mizi ya ride ya rabe heni namna tipia ristamili ngaba tujostamili avo wanama rongo ba karika radira aminu kana emirongo ziri ambo banu ienadi rijwanza runde faida ikem somo ikanro tazajali shitsi jabano kardoto za nadabu mrakome mwana mshwahi olanje hunu baze ngozingizo na mwiso ngari zambona hadi zingo zinu leo mndu jomba henda sindihwa shama mndu jonda honde mndu yapungusha hitwa mndu jonda honde mndu yarume mndu afume mndu gasaru mansinziro leo ndatsabukana ngamkoba nrongo wendeye lapize baga sarmansi kawo mndu kajusuwa mndu riwaza wangabi warema mizinga monziani hunu riwaza wangabi henu siku rambo wolwa ya armansino nge karifanya tasyo armaze trivaso zinu bezo johura deze faida no wanza no mdungano shansu aminu kana faida za mapesa na faida za utajiri ngarjozi parsarwa emirongozi rambo bana shezo izorjo hunda deze faida do mdungano de ule msango fikira do ule mtazo mdu ajali dile namne kama mdu kujoje shambraro ngwe banu ya jwenrongo za ajiri hawia jwe namna nruendao mria fanya taswela namna ya lazimu yende shanugo zokarke bano ni brakosema nyanya zinu pia ndabu mruje jamanada mwanyanya si wazima mrunake daula haki mrunake azali ngambonao hata wala madhamana wambo alimama zalia duye jao warongoza nao majilisi wanikadao mihono kujamba mruranya jao na ambaminga mi angami alimama azali wahi wingi daula haki kujamba ije tobe kale mruolari labanu wazima yabo unumani wa Henry yabo mrungo mwanyanya asiba wa Henry benge narfanya tasyo amala namna hima banu basi ujuka banu mrabe mwanyanya kawe kulukulu mraka bana de mwanyanya jao zozo mkinishia shanar kana bare 020 ila namna rimo banu rongoza nao ukale ongo to jamanu gorongo ondondu kabala mbaba haho haumjomba haho haumzaza haho bale manzano mzaza hangu bale mjomba haho manzano mjomba hangu haumbaba haho manzano mbaba hangu haubala sida hojima na kutuzijo maudo nderi himi mkatuja tabu ujisoma tu angali mwanyanyaje kera de ristehilane namna dungana ba ristehi wala kaundu arangali yao ristehi mijinu register ya eshele ya jisekurize wai maudo tede hudu mru hapo mrusha hitwa hawa salam mzee wangu mzee military khairun amanu malan kaundu liyo inshallah wenge watukufu njakanza nkemle nuktoa mwisho yenu tukwanzane shele Zimbabwe harumazi la problem kao ngarzio na vanu riferengeza hadari za hatu ila namna urongwa vanu heni mru ya juhe namna rongo wao aminukana siasa komori salimania mirazaba yondrabo garizonao
bengwa ngabo boyo kweli shanga ronao kawingu chota hunu ya tahunu ya hazinga manye mwanyanya ya kajao ikujo basi wandu maraia rambuka rijuri tsange fikira eni mrashemeze jila mtuma mungwe iliwendene mnajoshida rundemesha mema rundene mnajoshida runde amani konsiju wingena rifanya hadhari ila namna ujabanu mrado toze mwanya damu no tsimbule mwanyanya no abamjo huwa wejao we mrumshe wejabanga aminukana ngabo wanduko ngwajitsao makaulu menji wayamba bana kama aminukanga wanduko kwa na usubutiwa zambe shango unohara hama kaulu menji wayamba banu osonirenda we hobange watukufu yode mada ya mwiso na kanani sange sibiri banu harumai mada ya mwando ya husu razida yokana mimi njakana mbaharara ngamjuokana tikaurambua yokana inamna razida kawane siasa hebanu tikauamini yokana razida zila tinongo yakauji amini waenge ya jamini wandu yotikauamini wenge mono yende atende ya timbula mwenye baraka ya shaya yambawe tretre wejao ngamwana wezu ya jafanya sinji ambabi harumai namna rulwa yao ndio muhimu harumai miji hatu rihime haushemeza hausekurize wana nizamali za hatu ritsidweli dayo kana narikeba nurudopulo zitswa haurulwa ya au mrajari temro ridwambo kana serikali babu saziviri ya mwiso tinjia upande wa wanyana ama rilovanuka rede ha adabu ristehilane ri aminukana ze video zinga jubaki side rohao side ripashiao side rohao vanu maudo mjoda pari wala mjoda liyo wala mjoda jamra seda hundu mriho hawa mru watufa komori ekatinjia na ivanu armaze made kaudo na koronga vanu kamtsa usama chantu kwa ndani fatartibu saidie babi ni tsange babu zefikira zangu waliho dalana mekaungwa rongwa vanu heni mbingone sozae bangu tsange zangu nge heri na amani umalani kaudo mlio kama mtsaoni sama hakadwararu iketsokana tsi rongwa mrubanu haumru hanelewa nayo nge watufa komori garjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Salam.